Kharakor Sngewlem jong unongsan Hima. Perlu ko mapi mentang bagi don ni hapo St Mary's Convent Chapel Shillong. Beri cakap bagi bu ya kamet jong Dr. Sister Philomena Kharakor. Belaklan no menen kesgi ke Sautri gubernai Jeliu Arajar Open Rio Han Nazareth Hospital. Pada kamet ke besar jung in pendap no la syai kesgi kata ke Hendrik gubernai Jeliu Arajar Open Rio. Hau lum jing tab joka balang Katolik lain kra. Pada syua kata kan don syua kamas ke bekerpang. Hakapor post dan menstep la syai kesgi bersebut pan sakajingli on tab ya kamet ke jong i. Macam perkembangan yang sisin yaitu Sister Philomena Lakha haka praterik ubnai nailur jo snem kar khandai spa saupulai pan mentai ladon prapulai snem gerta gejong i badi dei ikon jong iba Gregory Shabong badi kong Victoria Kharakor bampuah dua roble badi dei ikon iba lain pedeng Kishipara di lalong tengru i principal jong ka St Mary's College badi la pendep yak jipuli PhD napo North Eastern Hills University house nem kar khandai spa prapupra Pat shibet kasiro kasanterik banajila aja penriu kandan ka mas namata ka jija thai kamen sim kujong i hakapor henriu beji janmien perkembangi i bekibun ki Paidbah ki belawan na keleng ki jaka banwan met Sngewlem namata ka Jingkhlad no jong sister hukum juro ka jitu jong ki kana school jong ka St Mary's School tena kaliang jong no sa Hima ngi pha ka khobor Sngewlem shik bhai basem shik parlok ki parajor ki ba ie ki bathon but sister Philomena ba inyo ya kata ka jija thai ka bom jikot